Kule juga di Fibro Sashen Part, kene ke video mentang ni apa kene ke jingkeli jongka USI pada mentagasngi jongka UBSI kepada exam mentagasngi kila dapat ke exam jongka meklia polis. Tekidon ke jingkeli khasi kumba nyo tali jingkeli khasi kan mau haga UB ru kan sadon ki jingkeli khasi te pihaban nang ban jubab. Te hana idon nyo tali te arma kawai kemudian ba ars nyo khat sau mak naka pais pak mak hapo ka UBSI giwan kumbak sau mak ini pe gini jingkeli kane ke jingkeli kawai spak wai ubhas ka romare arp san round man kasngi hadu lai te yo kano round ulamare habaro te kane ke jingkeli kumdo ban jubam te yo nga baklaru te sa penbet da ka comment sabo comment section ma te kane umare arp san raw ha ka lai te yo tengah khen chite yo da news ni multiply dau inyo kane kan mi shispa nyopsan mama shita yo mura shispa nyopsan raw te lai te yo multiply sadau lai kan shispa nyopsan dau lai kade lai te yo kan raw mura habaro lai te yo multiply dau lai kane ka shispa nyopsan de shita yo lai san khatsan rawe lai snyo arhwe arpho ra lai snyo lai sausan te kare shis san spa arpsan ka answer te hangne answer san spa arpsan. So the correct answer is number B. B is the correct answer. San spa arpsan. The number shis pa ar jer keteng nakamta jongkamet haba kawa u coronavirus ukta bha kane ukta bha de gilong sangne kandikan number D doktor te sa komen de nam de to doktor ka next answer number 102 and next 103 hakano ka snem ka UNESCO kala penrung ya ka Nokrak National Park haka thup jong biosphere reserve kane kadai arhajar khandai mama arhajar khandai we no lekai cricket jongkar India dakshan blasha pen kuburam daga lifetime achievement award kane nang shudai menta nang shipangi no February teudeu Sachin Tendulkar lifetime achievement award we napdang gine harum malapan kerja ya kanong ba sepej bah we napdang gine harum malapan kerja ya kanong ba jongu na Delhi Shah Devang Giri une de number D Muhammad bin Tukalak number D we uso blatep ku sim jong kisa une de so ping so comment de nam de so ping sim jong kisa hakano kari lakhai Elon Musk kane ka answer kane number D South Africa tekne de jingkeli jong khasi ma mar kin yo choice ki garo gidan laga jong ka gidan yo tli question ki ju hi ki question tabagi yo jong ktin garo khasi yo ktin khasi te haka UB category ro kendon gumtai haka AB ro kendon hi ki jingkeli khasi tok jingkeli yu tok tegen atlang te phaban kano bha ki de ki general awareness hi tamba ki mix lang de ki aino daka tin khasi te kamda thanre te sa comment kade na kalat yo don ki ba laj ro te tangine hi khuleshwan